Dilimen thari rison inti dili ladak non lakhai ko ra trok duar bagori constituency dak dolomarang sana kong bilo tadang dili kota sana kong bilo pulote indeng thongkep karbi habari soni so arong aje along maka humri lasin karbi anglong news kilang aradu ana panse tami dili pen kardom bache eklo kardom lasin dili non dak maka humri pen dili dak along tina chatalong ka humri la tuji labang so ka humri long dili non kitam ji pansi dili bori po lasin la juje tikta kanali tunna kilang di pansi chuni lo nili non ada jo maro achata elong sini nang humri lo lasin non dak lapu cameraman ilong achira tu lagi alang joy sing keron la alang lilen paklang koni tu na joy ni pen joy a o se leng ta kan sali atun ke do je thang thu thai ke pe am liben ga jiwang khali nang inu dak la public la masili arjun so dak kunat arong nang ke dun la pendak nang ke dun aning karong mala ya tapi nang lini nang lomba sina lo nang lila dak nang kidun nang nang so dak nang arong ulo ma la bangso nang lini karong aputhak nang lila karbiang mo bilang aradon phanang di than pachini lima Choro Parpiklo Kita taning kan na liang dun ko ma. Pita Hensek Label Rutta Terang Piapan No Tuto Ini Tuhan Potura Laki Rui Unit Ahimbe Sari Minti Label Sergin Rombindi Alam itu Ahin Pensi Untuk Luar Cetak Parjuan Iku kalang di bang denali to manika Aduh Cisik Naipen Kita Ciapan Pachino Langit Waisong Gaseous Unit Ahinte Romain Terang Lapet Milita Hansebi choro ilo nali bang kasi alam ka pin dam tu nang lang gunbong sa kasi ani kan kelason tinggal pun bisa kami pening di kana langsung sa tinggal pun bilang petani kan pun si ang itu sendiri apa pasti berarti mana lang itu kan pakai jenis pindeng sudah kasi pulang di pasir apa atu mo panang kisi along ke doni ke pasti dapat soalnya dalam posisi tapi simpan tangan di tangan mana mana di sini kalau tangga itu negara aningkan kan sudah melakukan so tangga pineng Allah akan ansi kita perang kita tangga kita perang di orang jadi kecil dapat non bangsa asal akden kami kira yang nanti kita Pinding support pen cenglok metang na jutang dubar pulo asa ok kacing tour nili cenglok mane alira cham da pinding sigi on alira cham tame norba on da pe la dan tum pang adom tame la katu kore kamai thangkon aprang prang ke la son ave ke ro milo nang tum la son ason ke do pe nang tum la ke kamai ta katu nang tum ke do pe nili tum ke te ko sini lima ani pancoro Lasi nilikan kapre kasi tayo lang sinon kahong kita biko kasi nali ito naman din ito mo aju pun tulang kapo walang tumpang talang diningan ko sa nila walang ito mo naman dito ate nang ito nga dapat dito may long nang dun tipo si carpet tang ting 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 tang lang di tan pa sini
Kan kita lebih kenal itu kasan next kacing kali kalau kan mata do mata itu nol lah nanti kita Karbi Anglong ada tuh teman yang lebih tani pun nanti so kacing kang itu tak kan Yo. tak cari lantai kan nanti kalau kita tidak ada program mana itu nanti Karbi building support kupiah pocing kang ya nanti tunda daga rong sorma mati konak pena rong sor di mana nanti tunda ke Karbi building apa kacing kang thelu dia lama Oh, mana non bang ke break lah. Ah, okay. Thank you deh. Kasi nilito na kapre na sa sardi pang komi nilito kasi cameraman pag ako nito wala ito mo pindeng support area sila ang nila sila kasi narito kalang di internal itong laso pindeng support kasi thang nang itong laso pindeng support amen tham kasi ni ijima Tadi nang dilihat tanya kami lanang di kasing thang pindeng support amen kami lanang minun kasing thang bang kopi lagi ikaw ako Tepo lang kita mencetan tepo lang ani mencetan lo nang kita so tingkan bang tanang dikeng bagi bang grup punang dipuan lo lah sudah so bang so kan nang kan pasti Seleng, Aleng coy ludi Apalkela, Jepang, Jepang kan telah nang di odong bang lagi kopi hormon ni Lakel Nokra, lah bang ke Chong, song ludi tak suruh lon ke Pilih belega kapre ke pasti ada pun pola nang itu nang ni mo Elemen ka raja nan se Nali labang so. Junior Karbi Festival long kubi artu siklem ba. komiti long bang advisor mane bidi sar dolo Kalang de. setame ala dak jasal long tame cirap don ko lo Kalang de. kenang sot dak mane ala jas tum Bayar, kami dah bang jas long kami. jas long tame ar puen nang ko lo Nang lagi tekiri to kok aja ini senang lagi. tek ar ko lo mane pacun ni pan bang klem nang ko mati odi ala jas tum dode del mane hadak to mane di la solo pute menata five dal klem nang ko ja Tapi ini labang so. Tarik ingkoi rakit thom. Ini gede. Tarik ingkoi rakit thom ani kubi biasa sih ladak cepat pon lo. ladak bangke nim surung ladak itu lo lapen nim surung hacakan lapen congdam lanon dolo lapen labang sopran maju teh seperti bang sopran Amelo lam belo. Lan veldi. la sontom sedang dolo so catai bang Lasu cetai long ke? Aso chatai lam make son thombe. Som veldi. Tane acang ikan, nimsukiru, jongdam. Tangke pining dia pore biasa sih dak deng pon. ladak biasa itu nom ting lang lah ingkor tumbang na la tim jas bom la pen hadak lun kimi la hadak seperti paduku besar long lah di kala dak bang non pitong pi lang ne haca ikane ko pi bang dong pi lang ne non bang cini dalo justame ladak la ala tum ingkor tumben hadak pen hadi la so pi dong na pi da so ting la Tapi aning kan bang pentong aliran gitu muni da fight dong ma tapi pining sih ke pining ong cak pining so. cala mi bicalo sistem mata la pen ayunit da pining number chat lah ya Kalang di? sancho mamai tame akimi tame do nilirong pe tame nili mena pa cheboris nilirong penda bikon sarpo ko unit selam ko dadra di plus ko dai huri penda akimi dolo Oh ya. sone chune pen pening Sir apni ইয়াত আজি অহা বিষয়টো অলপ কৈ দিবচোন আজি অহা বিষয়টো হৈছে 31st কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল লোৱাৰ বাগৰি কেচিয়া জুনৰ আজি গলামৰাত অনুষ্ঠিত হৈছে Assalamualaikum. Rob, Ruci Taksi,
Sebagai pembimbing, কাৰ্বি হেমটন এটা ইয়াত নৱেম্বৰত by December comes start. So on behalf of the Assam Legislative Assembly, I convey my greetings to all Karbi Anglong for this 31st Karbi Festival. God bless all my youth of Karbi Anglong. Good luck. আজি অহা বিষয়টো হৈছে 31st কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল দুৱাৰবাগৰি কেচিয়াছ জোনৰ আজি এই ডলামৰাত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মই আহি পেলাই ইয়াত খুব আনন্দিত আৰু মই কাৰ্বি হেমটন এটা ইয়াত চেংচন দিছোঁ নৱেম্বৰত ফাইনেন্সিয়েল চেংচন হৈ যাব বাই ডিচেম্বৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব উইদিন দিছ ইয়েৰ চ' আই এম ভেৰি হেপী এণ্ড অন বিহাফ অফ দ্য আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি I convey my greetings to all the youth of Karbi Anglong for this 31st Junel Karbi Youth Festival. God bless all my youth of Karbi Anglong. Good luck. Thank you.